the momentum in my life to serve God. En ek gaan eers begin met die negatiewe konfliks. En ek glo jy gaan verstaan hoekom ek dit doen. Before I get to what God has laid upon my heart. Vader, vanmôre terwyl ons voor U staan. En ek besef hoe geseën ons werklik is. Hoe wonderlik U goedheid oor ons uitgesprei is. En hoe U genade oor ons ontferm is. Vader, dat ons die guns van God so bonatuurlik kan beleef. Father, I thank You for Your favor in our lives. I thank You for Your blessings in our lives. I thank You, Father, that You flood us with the treasures of heaven undeservingly, so that Your name may be glorified. Not that we deserve it, but only by the grace of God. Here, ek wil bid dat hierdie boodskap vanmôre, soos gebid is in die begin van hierdie diens, werklik elke gedagte sal aanraak. Amen. And every mind will be changed, and every mind and heart will be touched by the Spirit of God. Dat die Gees van God vanmôre se boodskap sal dryf. Dat dit sal insak en daarin vesting vind, en dat dit sal ontkiem in vrugbare arbeid vir God. En dat die Here daarmee verheerlik sal word in Jesus naam. Amen. Voor ek die skrif gaan lees, jy sal sien dat die prentjie wat ek gebruik het, is 'n rad en 'n klomp rande wat draai. We are only one gear in a big mechanism of God's perfect plan. Dis nie eintlik die uitdeling, dit nie kry nie. And now, if you take away the smallest gear in the biggest machine, that machine stops working. Almal van julle weet hoe dit werk. If you don't have a first gear in your gearbox, you can maybe try second. But if you don't have a first and a second, you're not getting pull away. Want jy kan nie 'n derde wegtrek. Behalwe as jy goed ref. The smallest function in the kingdom of God is what continues the function of God's kingdom. Wat ek kry wat ek sê. The smallest function in the kingdom of God is what keeps the kingdom of God growing. If we do not participate in that, what God has called us for the purpose, He will have to replace you with someone else, willing to do the little things. You see, we all strive and thrive on seeking the big things. But it's not the big things that bring success. It's the small things put together that cause a big movement in God's kingdom. En ek wil vanmôre vir julle elkeen sê, dit wat ons vir God doen met die regte motief is geseën in God se koninkryk. Ek kan die grootste taak vervul as my motief nie reg is nie en dit geen waarde nie. Amen. Nou die Bybel leer ons iets, en Paulus skryf iets kosbaars in 2 Korintiërs 5 vers 14. And this is what he says. He says, die liefde van Christus dring my. En ek het so 'n bietjie gaan kyk. It is the love of Christ that inspires me. Ek gaan 'n bietjie meer oor dit later praat. You see, liewe broer en suster, if we are serving God and we are inspired and motivated by what we receive when we serve God, we are serving God for the wrong reason. If I serve God because He has healed and restored my marriage, great, it's wonderful, and it is reg so. But I shouldn't serve God because of that. I shouldn't serve God because He blesses me financially. I should not serve God because He blesses me with health and goodness. I
should not even serve God because He gave me eternal life. Donkey. I should not even serve God, because He's washed away my sins. That should not be my inspiration or my reason. That should be the consequences of, or the result of serving God. The result of serving God is, I have eternal life, I have been forgiven of my sin, I'm a child of God. Those are the results of serving Him. My motivation and inspiration that drives me from day to day to pick up the Word of God and read it and live according to righteousness is Christ's love for me. He loves me so much, that should be enough. What keeps you in a relationship with your wife? Your love for her or her love for you? Even a bietjie dink. Her love for you. Want partykeer, ek praat nou van party ouens. Nie julle nie, hoor. Ek wil nou nie die mans in die moeilikheid bring nie. Partykeer is nie altyd so lief vir jou vrou nie. Maar moet nie na hulle keer sê, jy gaan in die moeilikheid kom, sy kan het so op. Hulle is so veilig gevoel. Hulle weet alles, they know everything. As they just not to buy say, keep your wife happy. Happy wife, happy life. Ek sê dit by 'n troue, en ek het hier gesê, you have two options in life. You can either, I'm talking now to the men, you can either be happy, or you can be right. You can't have both. Because if you're right, you're not going to be happy, but your vrou van jou duidelik laat weet, jy's nie reg. Even if she's wrong, she still will be right, because I'm you wrong. Amen. Praise die Here. So you can be happy, or you can be right. Ek het al geleer, ek stry nie, ek sê nie, yes die. Much easier. Amen. Daar is baie dinge wat mense dryf. There's a lot of people, things that drive people to serve God. Ambition, acknowledgement, responsibility, accountability, fear. Het jy geweet, mense dien die Here Jakob uit vreesing. Weet jy baie mense as jy vra, hoekom dien jy die Here? Nee, ek wil nie hel toe gaan. Your motive is not correct. Amen, sê dit jy amen. As 'n ou die Here dien, maar jy nie wil hel toe gaan nie, dien jy die Here vanmôre vir die verkeerde redes. We mustn't serve God out of fear. Fear is not part of a child of God. He says fear has lost it. There's only one fear we must have, and that is fear for God. En dis nie bang wees nie. Ek weet sê mense was bang vir God soos wat hulle is vir die hel. People are more afraid of the devil than they are of the living God. Ek kan maar sê nou met jou. Dryfkrag beteken dit is wat my inspireer om dit wat ek in my lewe doen nommer 1 te stel. Die werk wat vir u belangrik is. Wat gee my meer motief om harder te werk by my werk? 'n beter salaris. Ensovoorts. Daar's 'n klomp goed wat gepak en jy weet hoe dit werk. Daar moet iets wees wat my bemoedig dat ek nooit moet moeg word vir dit wat ek doen. Ek moet nooit wil uitbrand. En ek kan vanmôre vir u sê, ek moet ook nooit sê, dit is nie my roeping nie. As ene wat my dryf, en dit is die Christus, die liefde van Christus. The love that Christ has for you will keep on inspiring you, driving you, and motivating you to continue to serve God the way you do it, and to do better. You see, when you become content in serving God, then the motive changes. Wanneer my motief verander, dis wanneer ek gemaklik raak in my posisie. Paulus het dit geskryf. Paulus never sê, my roeping dring my. As ek hoor, as ouens by die Here uitkom, jy gaan nog dit baie hoor. 'n nuwe bekeerling, hy moet net 'n pastoor word. God didn't call us to be pastors.
He called us to be disciples. Pastoors verantwoordelikheid is 'n groot roeping. En ek bedoel dit met geen bybedoeling vanmôre nie. Paulus het nooit gesê, die mense se nood bring my nie. Other people's problems should not drive you. It should be part of your driven, your drive. Hy sê, en hy sê dit met aandringendheid, die liefde van Christus dring my. En hier is waar ek iets opgemerk het in my navorsing hiervan. Die woordjie in Grieks, net in Grieks, ons nog eens by die Aramees, verdring beteken om daarmee vol te hou, vasbeslote, deur te druk en gedryf te word van binne af. In other words, there's something inside you. Ek weet nie om dit uit te druk nie. Ek voel net my woorde tot nie by my mond uit nie. There's something inside you that says, keep on going. Hou goeie moed, hou vol. En terwyl ek besig is om voor te berei, toe dink ek aan die tyd toe ek afgery het van Richards Bay, Jeffreys Bay toe met 'n fiets. Dis so 1250 kilos. Dis nie ver nie. Dis ver. Okay, Jacob, wil jy so ver ry? Klim in jou kar en ry, is maklik. It's far. And we were a group of 6 people who were cycling. 6 of us, I can't even know. In any case, first day everyone jumps away and there's full energy and everyone is motivated and inspired. And I said to the guys, this is my second bicycle trip probably. Okay, slow down. Pace yourself. En toe is daar 'n jong seun saam. Jong manne. Daar is 'n neefie was saam. Ek sê vir julle is te vinnig, julle is te haastig. Ag, ou toppie. Kyk, die ou toppie. Dag 2. 2 van hulle voor my. Poef. And we only traveled 240 kilos. Dis hulle klaar. Dag 3, dus ons net 4 oor. So ons het gesê, if you can't make it for the day, pick up your bicycle en ry saam met die kombies. Die 8ste dag, ons het dit in 8 dae gedoen. Ek probeer net vir jy sê, toes ek so 60 kilos van Jeffreys af. Nou ek weet nie of jy die pad ken van Port Elizabeth Jeffreys toe. Daai laaste stuk is net so opdra, al die pad. En ek ry en ek is vinger alleen. Net ek. En my vrou ry in die kombi voor my en die ander span het vooruit gery na die bestemmingspunt. Soos net ek en my vrou op die pad. En ek is hier agteraan. En ek voel, ek is moeg. Kan net nie meer nie. Ek weet of van jou ons op so 'n plek is in die lewe. Jy voel net alles pak op, alles is moeg, alles is gedryf nie. En al wat sê vir my meisie is, kan wat se kan. Is amper daar. Hou net vas. Jy kan nie nou opgee. Die eindbestemming is net hier. And then you know, immediately I'm thinking of what Paul says. Paul says, ek het die wedloop voleindig. En ek dink to myself, if this is the race he ran, and he completed the race, I think that last stretch wasn't easy. It was a challenge. And he just persevered and he pressed on and he pressed on and he pressed on. En ek voel, ek wil net opgegee. Dan sal nog so, dan sê sy vir my, vat van hoe ver? Sy sê, ag, net so om die draai. My draai kom nooit klaar. En dan trap ek aan fiets. En ek voel my bene brand en ek kan nie meer nie. Ek is in die laagste rad wat ek kan gaan. Maar die fietsie maak net so. Sy sê, wat kan jy? Kom, ek kan nie. Sy sê, om die draai. Die fiets net om die draai. En so het ek aangehou. En ek dink die Here sê vanmôre vir ons, it's just around the corner. Keep on going. Amen. The winning line is here. The end is just inside. Keep on pressing on, pressing on, pressing on.
En ek is vanmôre soos my vrou. Hou aan om aan te hou. Keep on enduring through everything in life. You see, this is what, it's not a load upon your shoulders to serve God. It's a privilege to know God as your Savior. Om God te dien as 'n las, liewe broer en suster, mis ons die punt. Dis 'n voorreg om deel te wees van die koninkryk van God. En ek wil vir u sê, hierdie aansporing, die feit dat Jesus my liefhet, is die vlam wat in my hart brand om te sê, hou aan om God te dien, hou aan om vir die Here iets te doen. Dit is die liefde, die innerlike krag tot diensbaarheid in die koninkryk van die Here. 1 Korintiërs 15 vers 10 sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is. But by God's amazing grace, He has made me who I am. You are because of who God made you. As u vanmôre bediening het, sê wat ek so wonderlik is nie, dis omdat God se genade so groot is. En daai liefde wat ek vir hom het, die Here plaas op u 'n verantwoordelikheid. And if you say you love God, you've got to fulfill your responsibility. Hy het my eerste lief gehad. Hy het my gered. Hy het my geroep. Weet jy wat? Eintlik kan ons niks anders doen as om hom te dien. Net die feit dat hy my deel maak van sy koninkryk en hy my sy kind noem. Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hy, ek weet die woord sê, almal wat hom aangeneem het, maar deur hom aangeneem is die regte benoeming, het hy mag gegee om kinders van God te word. Ek dink die kruip gaan vir my, genoem te word. Ek word amper verskil. Kinders van God genoem te word. Ons debatteer nie hoor, ons wil net die regte skrif hê. Net terwille vir die ander. As ek hier kan sien. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Nie genoem te word. Het dit wat teen hom is. Aan die wat hulle sy naam glo. En soos ek ons kapiteer nie, asseblief, that's not it, we just want to give you the right. So you become a child of God by Him choosing you. Ek het hom nie uitgekies nie, hy het my uitgekies. Isaac, hy sê altyd, my pastoor, hy het my gekies as sy pastoor. I did not choose you, you chose me. What I'm getting at is, God chose you to be His child. And He calls you sons and daughters. What a privilege to know this morning. Marjorie, die Here het u gekies. It's not net nie. We are chosen. We are chosen generation according to Peter. A royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, sê hy. En ek wil vanmôre vir u sê dat die Here het u en my uitgekies vanmôre tot diensbaarheid. You are called with a purpose, and your purpose is to be in God's kingdom, to work for God. With a purpose to do something for His kingdom. Die grootste vyand wat ons vanmôre het, is om ondiensbaar te wees in God se koninkryk. Ons is dikwels vasgevang en gefokus op wat ander doen. So mooi. Ek gaan nie waaroor ek gepreek vanmôre.
En ek skryf hier, stop looking at other people and start looking at yourself and say, God, what can I do different to make a difference? Wat moet ek vandag af doen? Here, anders as wat ek al die jare gedoen het om 'n verskil te maak. Want jy sien ons verval in 'n stelsel, in 'n roetine, en partykeer daai roetine bring niks vorentoe. Did you know that the difference between a grave and a groove is only the depth? Verskil tussen 'n graf en 'n groef, Chris, is net die diepte. 'n Ou wat in 'n groef verval het, is maar in 'n graf, want hy is dood in wat hy doen. Die Here vra vir Jesaja iets. Jesaja 6 vers 8 sê, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? En die profeet antwoord die Here, hier is ek. Here, stuur my. Jy sien, ons sê vandag, wie sal ek stuur? En die Here vra vanmôre, wie sal ek stuur uit hemel? Wie sal ek stuur uit Connect 25? Wie sal ek stuur uit hierdie geleerdere? En weet jy wat sê ons? Here, moet jy nie vir my stuur. I'm too busy. My problem is nou nou. Here, dis nie my roeping nie. Dis nie my bediening nie. How do you know? Have you ever tried it? Have you ever tried it? Ek maak een maand daar by die huis, maak ek vir ons lekker veel vleis. En 'n grilled ostrich. Have you ever had ostrich? Most people think ostrich is white. It's not. It's red meat. Maar gaan vir jou maak hoe jy gaan dink dis steak. Dankie. En ek maak hierdie vol stres by die huis gaan, maar ek sien niks vir Shana nie. Ek bly stil. En ek skep op, en hulle eet dit, en sy sê, joh, vrou, I was on nie. She said, no, it was delicious. Did you know it was ostrich? Sy sê, nah, it can't be. Ek sê, ja. Want jy sê, as ek sê, het was vol stres, as ek sê, ek eet dit nie. Is dit nie so nie, want mense eet nie goed, maar hulle nog nooit hulle lewe probeer nie. En weet ek besef toe baie mense doen dit in die bediening. If we don't try something, Pastor, how do I know I have the ministry for praying for sick people? Have you ever prayed for sick people? Huh? How do you know if you don't try it? If you start doing something for God, He will start using you in what you're doing. Because He sees your willingness. Weet jy, ek het begin bid vir siek mense en ek het gedink, ek moet maar iets voel. Hier is dit, Heidi, ek het gedink, ek moet iets voel om te hê, 'n bediening van genese. You feel nothing. Except compassion for the sick person. Daar's nie geheim. En ek het begin bid vir siek mense, en ek en my vrou het hospitaal toe gegaan, en ons het vir mense gebid, wat op sterwe lê, 'n week later lê hulle in die saal. En ons het net begin bid, en die Here het ons so begin gebruik. If you've got a passion for someone, and you've got empathy with someone, you have a calling for that person. You have a calling in that ministry. Ek wil vanmôre vir julle sê, Christus moet jou dryfkrag wees. Moenie sê, Here, moenie my gebruik nie. Sê, Here, hier is ek. Sien my raak. Sien my raak. Ek het al baie keer op bid, ek het sê, Here, dankie dat U hierdie eenvoudige seun, hierdie kind wat niemand in die wêreld ooit raak gesien het nie, maar God het hom raak gesien. When nobody else sees you, God still sees you. When nobody else knows you pray, God hears you. When nobody else sees you feeding the hungry, God sees you. And He will bless you for that. Dit is liefde wat diensbaar maak. Niks anders nie. Kyk wat sê Markus 10:45. Want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe gegee as losprys vir baie. He came and He gave His life. He sacrificed His life for others. Nou as ons daarna kyk, there's two approaches here. Just bear with me this morning, laat ek 'n bietjie teologie agtergrond gee. Hy sê hy het sy lewe gegee vir baie. Die een benadering is die beeldspraak.
En dis die wat ons mis. Die metronomies, in ander woorde, dis werklik wat Jesus gedoen het. Hy het sy lewe gegee aan die kruis. For me. Because not everybody is saved. Only those that accept Him are saved. So many of us will be saved, but not everyone is going to be saved. Amen. So the metronomical approach is He died upon the cross for many. But the second one, the metaphorical, die beeldspraak, Jacob, hoor mooi, hier is nou iets interessant. He sacrificed His life by serving others. You get it now what I'm saying? Hy het sy lewe prys gegee hier om ander te dien. In ander woorde, ek moet nou vanaand byvoorbeeld wil ek nou graag sit en 'n TV-pen kyk. Maar iemand skakel my nodig in die hospitaal. I'm sacrificing my life now for them. That's what he's talking about. That's the metaphorical approach. En dis presies wat die skrif daar sê. Hy sê die Here het nie net sy lewe gegee aan die kruis nie. Want as hy benodig was hy daar. Hy sê en hy het laat hier gegaan en goed gedoen en almal genees wat onder die maag van die duiwel was, omdat God met hom was. So he went through life. Sy disippels by die put kom en hier is die Samaritaanse vrou, wat doen hy? Hy begin met haar praat. En hy stuur sy disippels weg, because they wouldn't understand it. And he says, I am the resurrection and I am the life. If you drink of this water, you shall thirst no more. Hy gaan hulle roep hom. Lazarus is dood. Hy kon net gesê waar hy was. Lazarus come out. Distance makes no difference but God. Distance makes a difference by the people. Broer, ek sal vir jou bid oor die voor. Nee man, los hom, hy gaan uit. Klim in jou kar en reis na sy huis. Nou gaan ek toon het bro. Young people are getting angry. Ag, ek bid so vir jou oor die voor. You can do it. Makes no difference. Amen. Maar wat doen ons? Ons bid vir of ons spyker boodskap. 'n gebed. Kom kry ons nie meer in die kar. Bly na ons huis. Ek kom bid voor. Weet jy hoekom? Wat 'n gebed sal hy maar meer wat nie. You see, the prayer you pray over the phone comes and goes. You might read it, but tone is not there. There's no empathy. There's no care. There's no love. There's no compassion. It's just a message. Maar as ek my kar klim en ek praat met hy so onmiddellik, hierdie ou vir we are showing the love of Christ. Firstly. Secondly, you lay your hand upon the sick. What does the Bible say? Vat jou foon en bid vir hom. Hy sê, lê die hande op die sieke en hy sal gesond word. By God maak dit geen verskil nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Dit gaan oor intimiteit. Dit gaan oor omgee. Maar ons sê ons het die liefde van die Here, maar ons wys dit nie. O broer, ek is lief vir jou. En hy stuur 'n hartjie. Niks te sê. Maar as 'n ou by my opdaag en ek is siek. Wanneer ek by die hospitaal lê en ouens skap uit, want ek kan dit nie hanteer nie, of ek sou wees om opgeneem te word mense daarop, dan sê vir my ou vir jou. That is sympathy, that is empathy, that is compassion. It's more value than a little WhatsApp. Ek sê nou nie moenie WhatsApp stuur nie asseblief, maar draag op. Rather show up than WhatsApp. You get it. Rather show up than WhatsApp. Kry julle die prentjie? Because we have isolated ourselves. There's no more compassion. Daar's die lied wat hulle speel, en is jammer dat hulle kan nie vir my vanmorgen speel nie. He had compassion on me. He touched my eyes, and now I see. He touched my feet, and now I walk in His way.
He had compassion on me. He touched my heart. And now I'm free. Praise the Lord. He had compassion on me. Die liefde van Christus bring volharding. Want jy sien as ek besef, dis die liefde wat betekenis gee aan wat ek doen. It's the love that God has for me that gives value to what I'm doing. Because I realize God gave me value. God het aan my betekenis gegee. Kyk wat sê die skrif Kolossense 3:23. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense. We are not working for people. Die liefde van Christus is my dryfkrag, is my anker. Kom ek verduidelik wat dit daarby beteken. Jy sien wanneer jy bestaan, it's Christ's love that inspires me, that drives me, that motivates me. Then we serve without seeking acknowledgement. Pastor, ek het my tyd gehad. Ek het die skorrelgoedjies gewas in my tyd. So what? So jy was nie meer skorrelgoed by die huis. Gaar op. Het jy geweet, selfs die skorrelgoed was, is vir God te bedien. Sonder bemerering. Jy weet, jy kan maar skorrelgoed was, jy kan maar hoor. I didn't drink it in this cup. Why must I wash it? It's not my cup. I didn't dirty this glass. Why must I clean it? Somebody must. Say amen. Liefde wat my dryf beteken ek gee sonder om terug te verwag. Unfortunately, we've got to the point, and I would need my mouth verskoon. Not that I have to apologize for God's word. The church today teaches people the more you give, the more you get. It's not biblical. You must not give and sow in God's kingdom with the purpose and the motive and the intent to receive back. Because if that is why you're giving, you will never get back. But if you sow because God says so, you will reap. Amen. Hy sal in oorvloed hê. Hy sal genoeg hê. Hy sê, waarom bekommer julle oor die dag van môre? Waarom is julle besorg wat julle sal eet, drink en aantrek? Weet julle hemelse Vader nie wat julle nodig het nie? God is always on time. Always. Wanneer Christus se liefde my dring, dan help ek enige iemand anders in nood sonder om hom te hoor. Daai ou wat by die kruising staan, it doesn't matter. God tells you to give you my life for free, give you my life for free. My vrou vertel my verhaal in die week. Sorry, liefie. En ek sien nou R100 in die deur se arm. Daar so geldsakkie daar. En daar lê R100 daar in die. En ek dink, ja, ek wil sommer vir my koeldrankie koop, maar ek los dit toe nou daar, want dit is haar geld. En ek wil toe nou nie vra waarvoor is dit nie. En dit was donderdag wat sy ry. En ek sê van liefie, want ek hou nie daarvan dat die geld daar is. Weet jy, maak jy deur op by 'n parkeerarea en iemand sien dit. You must be cautious, you must be vigilant. En ek sê vir onthou net jou geldjie lê nog hier in die deur. Sy moet eerder in die middel sit of iets. Maar sy los dit toe nou daar. En sy kom huis toe. Jy was op pad huis toe. En sy stop by die verkeerslig en sy sien die geldjie. En sy dogter, sy wil dit eintlik vir iemand gee. Want iemand het haar gesien met die geld. En sy use it to bless someone else. Jy kan net nie gaan brood koop met dit nie.
want to bless it myself. It's not someone else. But don't bless yourself if you've got to use it for someone else. Obedience is part of God's kingdom. En sy sê, sy sit so, en die volgende oomblik loop daar 'n persoon direk na haar toe. Direk, as jou venster ook toe. En jy het seker opgemaak. En my vrou sê toe, sy sien hy kom direk. Ek kan nie onthou presies nie. Toe. As sy sê, sy wil toe nou nie die geld vir opgeen, want sy sien hier kom weer. En die Here, die stem sê vir haar, jy het nou net gevra, wie moet jy seën met hierdie geld? En hier kom 'n ou direk en vra vir haar. Hy het haar nie brood gevra nie, hy het haar nie kos, hy het vir haar sê, can you please help me with? En sy sê, sy sien die behoefte, en sy gee dit vir hom, en sy kon die dankbaarheid in sy gesig sien. En ek wil vir jy sê, liewe broer en suster, don't judge people. You don't know when is it an angel God sent your way to make sure you're obedient to God. En weet jy wat? Daar, kom ek vertel jy gou iets wat ek geleer die afgelope tyd. When you help someone that's in dire straits, in need, in bad need, I'm not talking about people who mense wat het kyk, dis nie waarvan ek praat nie, asseblief. Jy kry mense wat, dis jou plig. Praat nie van dit. Praat van genuine as die Here op jou hart lê, help die ou. Did you know they see you as an angel from God? Because you do God's work. Dit is wat die liefde ons dryf. Nie daai ou te oordeel. Weet jy wat doen liefde maak? Om saam met die mense pad te stap, al stap hy nie saam met jou. Ek het hierdie week 'n geweldige teleurstelling beleef. Seer, diep in my siel gesluit. Diep. Ek het seker 2 dae net voor die Here gelê. Julle ken die goed. As iemand jou so seer maak, dat jy wonder hoe gaan dit ooit regkom. En ek het so 2 dae voor die Here gelê. Ek sê, Here, vat net die seer weg. Moenie daai ou uitsorg nie, vat net die seer weg. Want ek het 'n lang pad met die persoon gestap, 'n lang pad. En die manier hoe die hele situasie gedraai het, so onnodig. En ek sê, Here, ten spyte van alles, dat ek nie net sal bly nie. Maak die saak waar, dat die persoon die Here net sal bly. Want dit is my dank. Dis die liefde wat Christus vir my het, dat hy met so ou oppas. En ek wil vanmôre vir u sê, die liefde van Christus is die hartklop van ons evangelie. Dit moet die hartklop wees van wie ons is. And must also be the heartbeat of what we do. Amen. Not acknowledgement, not entitlement, not glorification, not gratitude, not all these wonderful things, not even publicity, because we don't believe in publicity. We believe in declaration and proclamation of the kingdom of God. Nou wil vanmôre vir sy broer en suster, laat die liefde wat God vir u het. Ek het nie woorde, ek het probeer dit omskryf in woorde. I don't have words to describe how much God loves you. Our knowledge, our comprehension falls too short to know how much God loves you. En het maak nie saak wat ek en u al gedoen het en dalk van teer, dalk soos ons vanmôre gehoor het, ons kan nie in volmaaktheid, by perfektheid van God se plan uitkom. We can't do it. But God understands if we are trying. Amen. En ek wil vanmôre vir u aanspoor sê, do more, do better.
U weet dat, en ons weet dit, ons ken dit so goed, die woord van agape, die liefde van Christus, die omskrywing daarvan, is selfopofferend, onvoorwaardelik, en toegewyde liefde aan 'n persoon. Dedicated love to a person. En weet jy hoe you dedicate your love to? Is your spouse and your children. And where is a bloodline? Ek het gaan kyk, what is dedicated love? Dedicated love means love that flows through a bloodline. Hello? Love that flows through a bloodline. Amen. The cross. That's love that flows through a bloodline. That's dedicated love. Dis agape liefde. Die liefde. Okay, jy weet nou al ons praat van Ramach, nee. Dis groter as dit. Ek wil 'n verhaal vir u lees. En ek wil afsluit met dit. This is a story about an old janitor. Julle weet wat 'n janitor is. Iemand wat skoon maak en toesluit en oopsluit. En ek het gaan 'n bietjie navorsing doen oor janitors. Did you know that it's the second lowest form of any occupation is a janitor? Normally, the janitors are people who have a criminal record and nobody wants to give an opportunity. Or it's someone that's on pension and can't find, he needs work and is willing to do the least of all work. Dat laat my dink aan die slaaf wat die voete was. I wonder if we can call them janitors. Doing the lowest form of work. En ek het gaan kyk na die taakomskrywing. Just bear with me. The job description of a janitor. And one of the tasks is to ensure that everything inside the toilet, place we don't talk about, is clean, hygienic, and working. If it's not for the janitor, you don't have soap. If it's not for the janitor, you have one of the biggest crises in your life you could ever have. You're sitting on the toilet and you had to do the second number and there's no toilet paper. That's a crisis. And you don't have your cell phone with you. What now? There's a crisis, nee. Om by 'n tot te kom is nie so 'n groot krisis nie. Julle verstaan wat ek probeer sê. And did you know that he ensures that all these things are there? En ek besef toe weer eens, dis die ou met die laagste werk wat die grootste werk doen. Voete was. Kom ek van, miskien moet ek dink ek moet gou vir julle vertel. Het jy geweet, dis hoekom Jesus die voete gewas het? Die stof verwys na die mens. The dust that gets washed off your feet is the journey of the old man, the Adamite, that needs to be washed off before we can enter into the kingdom of God. And Jesus came through his blood and he washes the dust of the journey of Adam, so that it's washed off and we purify from Adam and we are cleansed and we are glorified with the second Adam, Jesus Christ. Dis hoekom voete was so belangrik is. Dis om die stof van die ou mens af te was en die nuwe mens in reis te begin. Baie dieper wat ons dink. And I realize that this is we think start being willing to wash the dust of people's feet. Dis nie fisies nie. Dis geestelik. Am I willing to take the gospel to the world? Or do we think they don't deserve it? Willing to wash dust off. And I
only way we can do that is to tell him about the dust. And to tell him about the blood. Years ago in a large hospital, there was an old man who was the janitor and came to know we were his sister. It's a waterfall. And his name is Samuel. Sammy, dit het ek nou eers gesien toe ek die verhaal gaan soek. He wasn't highly educated. He did not even have a title. He had a bad life, rejected by many, could not hold a job because of his translations and his language gaps. He cleaned floors, he emptied trash bins, he quietly went about his work every night, while doctors, nurses, high-C profile people were saving lives and changing people's lives. Families thanking the doctors for what they did. Families coming to the nurses saying, well done. Thank you for what you did for us. Most people just walked past Samuel. Did not even see him. Didn't even recognize him. And never did he ever get a thank you. One day, a young doctor, new in the hospital, noticed Samuel was always humming church hymns as he was working. And the doctor said to him, out of curiosity, Samuel, you don't have a very high qualified job. You don't even make a lot of money. I'm sure you don't even make ends meet. How do you stay so joyful cleaning up after everyone else is dirty where you just clean? Don't you ever get tired of doing this kind of work? Samuel smiled. Leaned on his mom and with a joyful heart said the following, oh young man, you've got it wrong. You're missing the point completely. I don't mop floors. I prepare the way for the healing to take place. The doctor frowned, unsure of what he meant. Samuel continued. When I mop this floor, I pray for every patient that will be admitted and wheeled down this hallway. When I wipe the bed, I ask God to give him peace to the ones who will be on it. When I take out the trash, I don't take out trash. I thank God for removing the sickness and the sorrow from this place. I don't work for the hospital. I don't work for an employer. I serve the Almighty Healer. Tears for the doctor's eyes. He realized Samuel's work wasn't a duty. It was a worship. His love for God turned ordinary labor into a holy service. The doctor said, how can I change my life? He says, know that the hands that God has blessed, with the knowledge He's given you, is only healing hands in service of God. Doesn't matter what we do, we are in worship and service of God. No matter how big or how small, we are worshiping God. And I believe bemoedig vanmorgen, whatever you do, no matter how small and insignificant, makes no difference. We can't all be preachers, but if you preach, you worship. If you teach, you worship. If you pray, you worship. If you pray for others, you are worshiping. Don't let anything
forsake us. Father in heaven, we bow before you this morning and worship your holiness. We acknowledge your greatness. We thank you that you are willing to use us, that you showed your love when you died for us on the cross when we were still sinners. And that we can, through our worship, through our deeds of kindness to other people, we can glorify the name of God. Here, ek wil bid vanmôre vir elkeen wat in hierdie gebou staan vanmôre. Dat ons nooi die bietjie en die min wat ons doen, onwaardig sal ag. Maar dat ons geïnspireer sal word om meer vir God te doen. Meer as ons ooit tevore gedoen. Wil ek bid in Jesus naam, seën ons daarmee en word verheerlik. Baie dankie.